Governo precisa de preparação dia que antecima empréstimo Rússia Agência Internacional CIRA. Presidente Comissão D, deputado Ricardo Batista, a questão relaciona a decisão Conselho Ministro e a quarta de cancela acordo financiamento do International Development Association, o grupo Banco Mundial, ba projeto CIRA, nebe makato implementa e herailaran. Mesti tem hare yang kata itania governo mesti ser preparar tilai. Também ema for investimento, ema for empréstimo siramos kita mesti ser garante itania be. Hanesa osang garanti ba perlu halau ita mesti ser tam helaran além de empresta ita mesti ser iya garanti rumah hena ba perlu halau sekarang kita lah ya plano nebe dia ita ba putih plano nebe dia lah plano nebe preparado na fixuana kata idane ita executa anta ita boleh foto empréstimo ne ita bel simosa ne semai mak ita la preparado di dia anta ita foto osana mai ita la halo osana ita raide tawari ita pode ser bela confirma o governo agora osan hira mas agora ita la executa os empréstimos serna. Deputado salienta wanghira agência tu investi na saúde tem que retan mos lucro husi projeto ne. Programa nebe maka Banco Mundial ou nas agência internacional sir prepara osan sir hare kata diangkat ita precisa sir hakar tahu mai be dalam rumah ita laos preparação ita preparação buat barang buat teknik sir hotu sir nebe mah kita preparação lah ita putih osan dia ne. Precisa dunia dalam rumah ita hakara agora ita hakara atau tahu tiada sang agensi ini ada yang kata kita precisa dunia osang per atau tahu atau di hanya sedang ida kona ba saneamento bem saneamento mas tem haten kat sirano india tahu ya baik hira mak kita tu tem ser itu hasil komunitas populasi hena ba significa itu preparação tem ser Tona hina ba kita foi magbel simo sana ne hansa exemplo ida. Governo liusi reunião Conselho Ministro nebe realiza e quarta halo cancelamento ba acordo financiamento ba Banco Mundial con ba projeto CIRA nebe atu implementa e Timor Leste. Projeto CIRA nebe Banco Mundial atu implementa e Timor Leste mak Timor Leste Basic Education and Transformation, Timor Leste Water Supply and Sanitation no Daily Water Supply. Luciano Amaral, Marito da Costa, GMN.